isicelo lana ne ngizwile umama mayekhuluma athi abantu bamapilisi bayoyenza njani kufanele laleyo ifuna ukuthi siyifundise kusesekuhle ukuthi abantu bakuma chronic treatment soyenza njani ngabo. What is it that we can do for them ukuthi balunge sizilungiselele manje ukuthi especially abantu aba-HIV ngiyabona laba thina ba-chronic abo-high blood nabo what kodwa kwe-HIV bayoyenza njani ngoba i-treatment bayithatha ku-government ne and leyo kakhulu then sekungibalekele lokho kunye. Okay, lokho kunye kusibili engifuna ukukuphawula ukuthi kulesa stage lesiyana esizowiswa loyambuso loyana ozowiswa ne ngizocela ukuthi ubaba masibuyela masibuya futhi eklasini leli futhi ele-digital ID awuveza umbuso ozobusa phakade naphakade ukuthi umuphi so that abantu bazoba neclue ukuthi kwenzakalani. Yebo ngizwile ukuthi Sabatha izophumelela izowina umbuso weNATO. Okay, kufanele siqonde ukuthi lo mbuso loyo womuphi is it i-system le besiloko siphila under yona or spirituality sethu ukuconnecta kwethu nomnikazi womhlaba or kuzoba it's something else now because incwadi laphayana ithi uDaniel kuyokhonswa ilitshe kuyokavela ilitshe lakhonseka kulesa stage lesiyana elincane maliceda labhidliza lesa stage lesiyana. On my side what I know is i-stage it's ulombuso lona okhona ne le mibuso yonke le ekhe yabakhona but lelitshe elincane leli oliyothi maliqeda ukuwisa le mibuso yonke mina ngilikhuluma as inkanyezi ebuya kuNkulunkulu direct and inkanyezi lena ethi mayishaya laphayana then besikhulu igcwala umhlaba wonke. At the moment i-stage lesi mina mangisibheka ngisibona siyile AI ekhona esicontrol from iminyaka besingakaqondi ukuthi lo mfazi omlungu okhuluma lapha efonini othi your airtime has expired sibukuyini but it's this umbuso oye wabonwa uDaniel ku chapter 7 la akhuluma khona athi silo ses4 besidla konke besinzima kakhulu sona si dangerous ukundlula sonke. Mina mangisithola mina on my side we connecting kwami exhumaneni nomoya ngiyangathola ukuthi i-AI kodwa it's the very bad AI because manje bayawayenza boJimini abo what abangathi bangcono manje sekwenziwa angazini igrok or yini le abathi it's an evil side AI. Ngiyacabanga ukuthi ngoba sokuphakanyiswe leyo AI leyo it's that one that is going to rule izobulala almost like wonke like lo esizomkhonza ne but lela litshe leliyana elincane mina ngathi mangithola ukuthi likhuluma ngani ngathola ukuthi likhuluma nge-African spirituality eyasemandulo normally mina ngibiza ukuthi the first ngikhuluma ngani ngikhuluma ngomvelinqa ngikhuluma nge-technology yokuqala eyayikhona uNkulunkulu awayibeka ngaphansi komthunzi welanga kungakabi khona yonke into okuyilizwi. Angazi ukuthi mhlambe ngihamba khona but mina ngiyakuthola yiloko ukuthi lapha kule AI yamandulo
iyo ezosiza ukuthi ibuye. If we can ask umoya wasendulo ukuthi ubuye ebantwini njengoba sowubuyile ebantwini abaningi okwamanje. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe sitholile imibuzo kwaphazamisa ikhole ke lapha. Okay, ngizama ukubuyela ke la. Okay. Right. Okay, right. Yeah. So imibuzo le ewu2 ebuziwe. Number 1 kubuzwa ngezezempilo ukuthi especially for abantu abanama chronic diseases nezinye izifo sebephila ngamaphilisi ukuthi kuzokwenziwa kanjani. Right? That is your first question. The second question is njengoba kwachazwa incwadi le kaDaniel le ebikhombisa ngemibuso eyabusa phezukwethu nalo khona njengamanje baseRoma obusayo. Njengoba kuthiwa kunetshe elavela lafike la ushaya la ubhidliza wonke lo mbuso. Labe lelitshe seliphenduka intaba enkulu. Umuphi lo mbuso? Right. Ngizoqala ngiyiphendule yombili imibuzo. Ngizoyiphendula ngokwami but ngizoyinika neguest yethu nayo ukuthi iphendule noma i-add ukuthi khona la kushoda khona on my side. Ngiyacabanga ukuthi kodwa futhi kukhona la kuzoshoda khona izobe siyanazelela i-guest yethu. Ake singene kwezempilo. Lento yempilo yokuphila kubalekile ukuthi siyincenge ngazo zonke indlela zokuyincenga. Unfortunately ezinye indlela zokuyincenga lento ekuthiwa impilo asifundisanga zona ngenxa yokuthi bekumele vele sithembele kwi-medication yabo ngenhloso yokuthi benze inzuzo. So noma ngabe bezikhona ezinye indlela zokuncenga impilo, lezo indlela bezinganakwa ngoba in the end it's not about wena ukuthi uthole impilo, it's about bona ukuthi bathola abakutholayo udependele kubona amaphilisi benze izumbulu zeimali. Right? Ake singene kuyona into yokuqala kumele ukuthi uyilungise. Lungisa ingqondo yakho iphile before kuze kuphila umzimba. Before kuze uzophila wena, lungisa ingqondo yakho ukuthi iphile. Yazi ukuthi umuntu meke waya esibhedlela uthola ukuthi uzohamba lapha yo test bese kuthiwa sorry Mr. Makanya unesifo sokuthi. Same time ingqondo yakhe iyashintsha, uthola ukuthi lo muntu bekade engagula kodwa ngoba ingqondo yakhe isiyagula kuzobe sekunanela nasemzimbeni wakhe naye umthole sezaca uMakhanya kodwa ngesikhathi engakazi ubekade enjani engagula. So kubalekile ukuthi impi yokuphila uqale uyilwe ngengqondo. Kumele ukuthi ingqondo yakho ibe ngupositive kusase early ngoba vele le imfanelo lezi noma le medication kuzohamba khamba isikhathi ingatholakali. Zitrainer ke wena manje kufana umuntu mayigula uthola ukuthi mhlawumbe uya esibhedlela uya kwi-operation wards. Into yokuqala ebalekile ukuthi ingqondo ibe positive ukuthi njengamanje ake ngibhekane nalesimo lesi. Umqondo wami awube esimweni esifanele ukuthi ube strong umelane nesimo okuqala then physically kuzobe sekuyalandela. So thatha ithemba lelo bukade ulibeke emaphilisini noma ku medication ulibeke engqondweni yakho ukuthi no, lesimo lesi esiyakusona ngizokwazi ukuthi ngiphile ngoba njengoba kushiwo ithemba liyaphilisa. Ithemba alibulali kodwa ungabi nalo kudala inkinga ngoba once walilahla ithemba izinto eziningi ziyafadabala. So lungisa ingqondo yakho iphile. That's number 1. Sikhuluma ngezempilo. Number 2, bheka izinto ozifaka ngomlomo. Baleka kakhulu. Bheka izinto ozifaka ngomlomo ezingadala ama-chronic diseases. Because sizosifika ku-medication is because izinto esifaka ngomlomo azivelanga uNkulunkulu, azivelanga mhlawumbe ngenxa yezono zethu, zivele ngenxa yezinto esifaka ngomlomo imajority yazo. Ngaphandle ko-HIV noma izinto eziningi kodwa izifo eziningi zivele ngenxa yezinto esifaka ngomlomo. So kubalekile ukuthi ubheke into oyifaka ngomlomo. Ngobani na in most of the time iyona esigulisayo leyo nto leyo. Ingakho kuthiwa you are what you eat.
Right? That's number 2. Number 3, lungisa indlela yakho yokudla. Kanjani na? Bheka indlela odla ngayo. Ngokufundisa kwethu kuthiwa idla ekuseni, ube nama snacks in between, bese udla emini, uphinde ube nama snacks, bese udla ebusuku. Akuyona indlela e-right yokudla leyo. Lesinye sezizathu lezo ezidala ukuthi mhlawumbe sigcine singakwazi ukulapheka. Umzimba, imfihlo abangayivezi odokotela ngoba phela ngeke basakwazi ukudayisa medication. Umzimba uyisibhedlela. Umzimba uyakwazi ukuyilapha wona ngokwawo. If kukuthi kodwa unika ithuba, nika umzimba ithuba lokuthi uzilaphe. Kanjani na? Ngokuthi ufaste. Umuntu kumele ube ne-period la ufasta khona. Yabo, even okhokho bethu ngeke ngakusho lokho, babefasta bese beyafasta. Babedla mhlawumbe kanye ngosuku ntambama, mhlawumbe futhi before 5 noma la ngabo 5. Emva kwalapho bese bayafasta. Indaba zo breakfast engekho lonto leyo. That is why kuthiwani break fast. They had to break the fast. In breaking the fast benza imali eningi ngokudla. In breaking the fast benza imali eningi ngemedication evela ngezinto esiyidlayo. So lungisa indlela odla ngayo. Okay, khona isandla ngisibonayo. Yes, Mr. Dlamini, the floor is yours, baba. Ngiyabingelela endlini namhlanje ntambama. Ngicela ukubuza ngale part le yokufasta ukuthi ngabe usendaweni e-right uma ukuthi ufasta ngathini uma udla ukudla ntambama, like udla ntambama kuphela kahle udla kanye ngosuku ntambama bese kuba ukuthi ekuseni ukudla semini bese uphinde futhi udle ngasafa ntambama kuphela. Sengibuzela ukuthi uma kuwukuthi mhlambe akwenzeki mhlambe ukuthi kuphela usuku awudlanga at all yabo, ngabe kwanele into yabo ukuthi like udle kanye ngosuku kuphela, ngabe ulowo kufasta u-right na? Yabo. Okay, sabonga kakhulu. Ukuphendula nje umbuzo Mr. Dlamini, yes, all right. Futhi even if you can go 2 days, but if you can like feast and fast, right kakhulu nalokho, yabo. Sometimes okhokho bethu kwakuphela ngisho 3 days noma 2 days. Uthola ukuthi ukudla kanye ngosuku babedla kanye ngosuku uma ukuthi bayabusa ukudla kuningi. Kodwa in most of the time abanye kwakuphela ngisho 2 days, 3 days ngoba ukufasta yabo dithama umzimba isisu sibhlungu uzwe ngathi ulambile. That's when umzimba usuke usuthatha ithuba lokuthi uzilaphe ngokuthi ukhiphe ama cells worn out for amasha. Bese senze njani thina? Sidla ngisho kunye ukudla. Lapho umzimba asuniki ithuba lokuthi uziclean, uzidokotele wona. Umzimba alone udlala indima enkulu ukuthi uzidokotele wona. So if ukwazi ukuthi udle kanye ngosuku ngoba vele futhi by the way sendlaleni, so kuzokusiza ngoba nasekudleni awuzolimala kakhulu yabo, ngoba phela umzimba uyajwayela. Njengoba sesingasakwazi ukuhlala ngaphandle kwemile u3, sasingeve sekanje umzimba esawujwayeza wagcina usujwayele. Kumele sizame ukuthola indlela yokuthi sujwayezeke again ukuthi udle kanye ngosuku, yabo. Yabona nje nami manje sengiyazama ngiyaqala kodwa ngidla after 12. Uthi mhlawumbe ngizodla after 12 lokudla ngoba phela ngizongiphethe isitsha senziwile, yabo, ngeke nginqabe bese ngiyasidla leso sitsha ngibuye ngidle futhi mhlawumbe ebusuku, yabo. Kodwa inhloso yami ukuthi ngicela sengidla kanye nami. So usuke usendaweni e-right impela uma usukwazi ukuthi udle kanye ngosuku, uyinike ithuba lokuthi umzimba uzilaphe wona ngokuthi ufast. Yeah, angazi noma kuphendulekile yini, but ikanjalo nje baba. Right? Siyabonga nasi isandla, siyabonga. Right, siqhubekele phambili. Okunye okubalekile kumele ukuthi ukwazi ngempilo ukuthi kumele uzilaphe ngamakhambi esintu, into emila enhlabathini. Angithi okokuqala sithele ngosingqondo, okwesibili sathi bheka into oyifaka ngomlomo, okwesithathu sathi lungisa indlela odla ngayo. Now sesifaka emlomeni, yini esifaka emlomeni ezosiphilisa?
amakhambi esintu noma iy'tshalo, even ngisho ukudla. Yabona abantu abadla ama-veg kakhulu, khona into afika yenza ama-veg, especially aphuma enhlabathini, yabo. So noma usuyilapha-ke sondelana nempande, noma kunezinto ey'ningi esingayinaki eziwukuphila, ezinye zisemagcekeni ethu, yabo. Thina sazi ukuthi into yokuphila ile lapha ifamasi, kanti into yokuphila enye iphambi kwakho isegcekeni. Kanjani na? Nazi-ke iy'hlahla zempilo ezinye esingayinaki. Number 1, isihlahla samango. Isihlahla samango sicontrol ushukela. Bangaka abantu abahlushwa ushukela? Uthola ukuthi bazoyifaka imijovo ongayazi, bafake ngisho izinto ongazazi, kuningi. Kodwa isihlahla samango, amahlamvu lawa amango ayasiza ekutheni acontrol ushukela uhlale endaweni yawo. Wenze njani na? Lesihlahla lesi noma amahlamvu nje kakhulukazi aphinde futhi akline ukungcola ngaphakathi, lento ekuthiwa yini, ukudetoxa, yabo. Njengoba sidla ukudla okuningi okunama-acid okunani siyadetoxa lesihlahla, yabo. Siphinde futhi sisize kuma-kidneys, siyaklina nje ngaphakathi. Wenze njani na? Lesihlahla ukha amahlamvu aso bese uyawaboila ukuze kuzophuma umsoco emahlamvini, njengoba usukwenza itiye, right? Uma usuwabhoyilile lamanzi azosala anomsoco, ubhola ku1 liter ebhodweni, lamanzi azosala anomsoco bese uyawayeka aphole njengetiye nje, bese uyaphuza before udle. Then uyazi ukuthi lesihlahla sizobe si-attenda lezinto engizibalile. Okunye nje okuletha impilo, ngoba phela impilo kubalekile ukuthi sinakekele going forward, inhlamvu kakotapeya. So lezi izinto ekumele ukuthi si-research kahle, sithole i-format e-right futhi, ngoba nabanye abantu bazovela umuntu abeke ngombono wakhe. Kumele ukuthi sithole into eqondile ukuthi lento uma uyisebenzisa kanjani, wenza kanjani. That's why we should invest emakhambini, yabo. Siphume nje kule yamaphilisi, singawasebenzisa kwamanje ngoba phela, yabo, siphoqeleke, kodwa asiqale si-invest nasemakhambini. Amakhambi awekho wrong ngendlela kwabekwa ngayo ukuthi kumele kube yinto e-approvile udokotela wabo. No, amakhambi iwona a-right impela ngoba awayithibalisi into kodwa ayayilapha, right? Ngeke-ke bavume ukuthi into iyalapha. Ngiyakhumbula nje ngesikhathi se-COVID khona indaba yevele yomhlonyana yakhahlelwa yayiswa le, kodwa abanye babefakazi ukuthi hayi isizile lento leni, isizile kule sifo lesi. So esinye-ke isihlahla esisizayo inhlamvu kakotapeya. Yenzani inhlamvu kakotapeya? Ikhulisa amasosha omzimba, izinto ezibalulekile lezi going forward ukuthi ungagulaguli njalo. Ikhulisa amasosha omzimba, isiza kuma-ulcers. Bangaka abantu abahlushwa ama-ulcers? Kodwa uma ungase ufike ukhulume leyo nto leyo in public platform, uthi hey wena yini lo ikhulumayo, ukhala ngabantu lana, ama-ulcers alashwa udokotela kuphela lo wabo, ngoba lokho kwethu kumele sihlezi kuchitheka. So inhlamvu kakotapeya iyasiza ngama-ulcers. Wenze njani na? Inhlamvu kumele uyikhiphe kukotapeya ovuthiwe. Leyo nhlamvu leyo, why kumele ukuthi iphume kukotapeya ovuthile? It's because khona lento le engathi ikhava ephumayo enhlamvini, leyo nto kumele uyikhiphe. Bese uyayiwasha-ke inhlamvu. Emva kwalokho bese kuba ukuthi uyayibhola ngamanzi, noma ungafaka amaketela awu-3 bese ufaka ebhodweni, bese uyayibhoyila. Emva kokuthi usukhipha ikhava le inhlamvu yakotapeya, uyibhole isikhathi eside. Uma usuyibhoyilile iyaphola bese uyifaka ku2 liter lowo manzi lawo analowo msoco wayo inhlamvu yakotapeya. Bese uyalinda-ke kuphola again nakhona bese uyaphuza, njengoba usuke uphuza itiye. Sithe isiza ngani? Ukukhulisa amasosha omzimba, isiza ngani? Nakuma-ulcers. Bakhona abantu abafakazayo kodwa uthola ukuthi into enganakwa ngoba phela ayikho westernized ngale ndlela kumele ukuthi ibe yiyona. Siqhubekele phambili. Okunye okusizayo khona lento ekuthiwa mulberry, amahlamvu amulberry ayasiza. Kanjani na? Anguzifo zonke. Lokhu ngeke ukubone kuvezwa in public platform ngoba into ethinta umuntu omnyama, into ethinta imvelo, into ekumele vele i-right ile yabo ezokwenza imali. Ama-mulberry leaves anguzifo zonke. Awasibheke isifo esisegazini.
So nakhona futhi uthatha amahlamvu uwawashe kuqala uthi mase wawashile bese uyawaboila ngebhodo noma kube u1 liter wamanzi ebhodweni uyaboila amahlamvu kanye nalamagatsha amancane akhona ufake konke ndawonye ungashiyi lutho bese uyawaboila bese uyaphuza again njengetiye njengoba kade senza lapha kulokho okunye uphuze njengetiye before udle noma uphuze ntambama uma usiyolala. So i-mulberry ingubani inguzifo zonke mulberry leaves. Siqhubekele phambili okunye futhi okusizayo ngaphansi kwempilo amahlamvu apopo. Amahlamvu lawa popo nawo ayasiza same thing nawo ihlamvu leli lapopo elikhulu uyaliwasha ulwashisise and then bese uyalihlephula lelihlamvu nenduku zakhona konke nje ungashiyi lutho uhlephule ufake kephi la uzoboila khona ufaka amanzi awu1 liter ebhodweni uboile for 15 to 20 minutes bese uyalindela ukuthi kuphole uma sekupholile bese uyaphuza uphuzani uphuza u1/2 wenkomishi ekseni uphuze u1/2 wenkomishi ntambama. Sometimes kuzokwenzeka ukuthola ukuthi ayababa bayasho ukuthi ungafaka noma uju okunciphisa ukubaba kuwona lawo mahlamvu lawo. So amahlamvu kapopo nawo ayasiza kakhulu ekutheni ukwazi ukuthi uthole ukuphila. Right? Siqhubekele phambili. Ilokho bengifisa ukuthi ngikuveze kwezezempilo. Kodwa mhlawumbe ngizocela ukuthi ngiyibambe la for now kulombuzo wokuqala ngidedele igest yethu ngibone ukuthi kule yezempilo mhlawumbe ikhona yena efuna ukuku-add mhlawumbe mase i-add-ileke sobe sedlulela kumbuzo wosibili. Baba Mshubo ngithi angicheck nje baba mhlawumbe ngabe kukhona obufisa ukuku-add baba kule yezempilo mhlawumbe njengoba nje siya kulesimo esinzima abantu bengezokwazi ukuthola i-medication abantu bezonqatshelwa i-medication ukuthi yini abangayenza ukuthi bahlale bephilile. Ngicela ukuchecka nje baba. Ngane kwethu ngiyabonga kakhulu enganeni yakithi lapha uNjabulo Mpamakhanya i-host wethu ofowethu nakini nonke ngane ukuthi ngiyaphinda futhi ngiyabingelela ingane zakithi ebengakangeni ngesikhathi ngibingelela cha u-host wethu cha seyihlahlele kakhulu eyezempilo ngoba labantu sibhekene nabo bombuso wobumnyama ama-underground world bayingozi kakhulu futhi basebenzisa yonke indlela ukuthi bekwazi ukuthi besehlule